أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته musidɓe an julɓe tedduɓe teddirɓe l'islam ɓawon yettude subhanahu wa ta'ala kanko ɓuri handude ko yetta kon du'ano ɓurnaɗo tagefo ngo muhammadu sallallahu alayhi wa sallam kanko e ɓeygure makko e sahabaɓe makko e kala wonɗo e laawol ɓeɗo yo Allah waɗu en e maɓɓe musidɗo moɗon Abdallah Diallo Bruxelles salmini on salminago diina salminago l'islam salminago yimɓe aljanna ka aljanna yo Allah waɗan on fof moɗon hara ko jeyaɓe yimɓe aljanna kala daariɗo nde yewtere ɗo saabi Allah yo Allah waɗumo jeyaɗo yimɓe aljanna kala feƴƴinoyɗo nde yewtere ɗo liwaji hillahi yo Allah waɗumo jeyaɗo yimɓe aljanna kala naftorɗo nde yewtere ɗo yo Allah waɗumo jeyaɗo yimɓe aljanna yo Allah yaafamo ko mawɓe makko fatiɓe foppo yo Allah hawtu en fof enen e meɗen e nelaɗo makko ka aljanna makko hara en fotti hande kadi ka page meɗen Facebook laawolkisal ɗo fi darsu meɗen wowuɗo o ñande be ñande mirasun nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam Ndonndi Nelaaɗo On sallallahu alayhi wa sallam ka juulirde meɗen e nder Bruxelles laken masjidu ibadur rahman yo Allah waɗu en jiyaɓe Allah musidɓe julɓe tedduɓe yewtere wotere pet e ndondi ko Nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam woni ko accani en ko honɗum woni nden toɓɓere nde yewteten hande ko tawata kon buyyiɗa ma buy hara hino añi haysi feññina kono hara ɓernde nden nde weltora kono sa nani ko Nelaaɗo yewtuma kon fi muɗum a yeloto hara ko ɗum tu woni ko heɓuɗa no gasa mo be meɗen humpama ko honɗum woni ɗum nden hunde ɗon tawata si a heɓinde Allah jarriborima nde a wawi dankade nde a wawi nde ne'ude a wawi nde wadde hoore laawol l'islam a feƴƴinirino nde hani feƴƴinirde noon Nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki nden hunde ɗon nde wonanoyte heedo jeyango e heedoji ko danda e ma yite jahannama kunna lahu sitran minan nar ɓe wonanoyte heedode barriére ko sakkotoma an e yiite jahannama on yiidoyta sikki tun hara nde hunde ɗo hinde hewti ko honɗum woni ɗum ko si Allah jarriborima ɓiɓɓe ɗiɗo jiwɓe ma Allah jarriborima bandiraɓe ɗiɗo jiwɓe ko si ɓe inni bandiraɓe ɗiɗo jiwɓe wano Sénégal ma Mauritanie kamɓe si ɓe inni bandiraɓe haray gorko e debbo fof no natori bandirawo haray ko fanda ko sonnajo joni noon si Allah jarriborima o okkima ɓiɗɗo goto jiwo o wattima ɗon ɓiɗɗo jiwo go kadi wo ɓeeɗo a dankike ɓe dankande moƴƴere a ne'iɓe needi moƴƴiri a ñamminiɓe ko dagi a janniɓe l'islam a janniɓe no ɓe wuurira a janniɓe ka ɓe tawya joomi maɓɓe si yehi ha ɓe hewti resede jombede hara darari marɗo kaydi ko fewndi kon fewnɗo a yahay ɗum assalamu aleykum miɗo faalaji o ɓe nahimo mari kaydi subhanallah na kaydi ndin okkete ko bani adama woni ko okkete ko hombo woni ko okkete ndaremo Nelaaɗo yetino en ɓayi ɓe anduno probléme ji aray ɓe yetino en hay ko hombo hanuɗa okkugol ko jogiiɗo jikkuji ɗiɗi idha ja'akum man tardawna khuluqahu wa dinu fazawwiju si goɗɗo ari ƴamika moɗon himo jogii jikku moƴƴo himo jogii diina l'islam wo resinemo wa illa taf'alu si on resinarimo dey takun fitnatun wa fasadun arid wonay fitna molanaɗo e bone yaajuɗo mawnuɗo kadi ka hoore leydi fiyon ɗum jiwo on hino faala sagata on hino faala mawɓe ɓen inna okkata ɗon ko ɓiɗɗo bappa makko on jombatamo ko ɓiɗɗo kaw makko on jombatamo ko ɓiɗɗo yaaye makko on jombatamo ko ɓiɗɗo nene makko toso ko on jombatamo o yaltata laɓe o jomboytake mamum o yiwata mamum o jomboytake dalaba o yiwata dalaba o jomboytake pite ɗum ɗo dey l'islamu anda ɗum ɗo nani haysi tawi noon hiɗen waɗude l'islamu anda ɗum l'islam mara frontiére leñol mara frontiére iwdi mara frontiére ko wiyete kon si tawi ko julɗo jogiiɗo jikku moƴƴo okketeɗo on himo faala resowo on hino faala resineɓe fazawwiju haray resinemo joni noon si oɗo ari ƴami ka moɗon himo jogii ɗi jikkuji ɗo ɗiɗi
resinamo harana kaydi darata, resinamo harana innugol himo gollude ma o ala gollude. Si tawi mo timmini sartiji jombugol ɗin, man istata minkumul ba'a, himo hattani dépense makko, nyandu makko, e logement makko, e nyawdagal makko, e mbaldi makko mo hannani ɗiɗo wofa zawwijo. Jonno si on tigi hannana ɗum ɗo fa alaykum wa alayhi bisawm, sagata on haray ko yo duumo e horugol fi yo ɗuytanmo sahu makko. Jonnon an o babirawo tedduɗo e an o nenirawo tedduɗo, Allah jarriborima ɓiɗɗo jiwo. Goɗɗo ari ƴamima kama mo jogi ɗi jikkuji ɗo resimmo. Déjà ko ɓuri e labede wona ya habbo ha goɗɗo ara. No gasa a yii sagata, darɗa o sagata ɗo himo jogi jikku moƴƴo, darɗa o sagata ɗo himo jogi diina, himo tinni, himo wakkili. Handin dina o ɗo e ɓiɗɗo ma mo Allah jarriborma on, okkiramo li wajhillah, okkiramo fi Allah, okka l'islam, hara na kanko woni ko okkuɗa. Sa okki l'islam hara ko fi Allah okkira, wa bi rabbil ka'aba, wallahi aninsata waɗata fiw. haysi cokko cakka aroyi ton, cokko cakka on iwoye kono ɓay tun haray kulol Allah ngol hino ton, wallahi o yebatamo. Goɗɗo arno tori karamo kojo goto no jogino jiwa goto, jogi gandal, jogi faamu, jogi ngari dambe no wodi. Buyi ari ƴami ka makko fi o jiwo, o landi karamo ko makko ko o inni ko hombo mi okkata o inni okko o hakkunde arɓe ɓen fo hulowo Allah. Si tawi o yiɗo yimo o teddino yeymo, si tawi woni axe muɗum kay ɓe seedo yey hara wirtere waɗari. Fa ya subhanal hayyi allazi la yamut. Ndare wasiya o. Joni noon ɓe inni darse meɗen on ko honɗum, si Allah jarriborima ɓiɓɓe ɗiɗo jiwɓe ma bandiraɓe ɗiɗo, ane iriɓe l'islam no wirɗen ɗo ni, a janniɓe ɗo ɓe wurira, a janniɓe ka ɓe tawya jomi maɓɓe, a resiriɓe sabi Allah wo kunna lahu sitran minan nar. Ɓeɗo wonanoyte heedode yiite jahannama yawmal qiyama. Fi kala buyɗo iza bushira ahaduhum bil untha, buy si yetama ɗo ɓeygu mum jibini jiwo, zalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim, yeeso makko fof ɓawla niɓɓita hara himo suni, hara o falano ka jiwo ko falana ko gorko. Hande payle ko wona heɓeɗe fof ko yuppayɗe tuuba, hippo kepiru addira sere ɗo, yo Allah fewnan en fayɓe meɗen ɓe. Amma o jiwum ɗo dankoɗa kum, yurmina kum. Nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam no maaki, ma akramahunna illa karim, teddintaɓe sina tedduɗo, wa ma ahanahunna illa la'in, hoynataɓe kadi si wona neɗɗo jasuɗo. Ko ya waɗu maximum possible ko wawɗa kon, tonnitamo hakke makko on. Joni noon ɓeɓe Allah jarri borma ɗo, si a waɗi ɗum ɗo, anduɓe wonanoyte heedo yawmal qiyama. Siko tato, siko ɗiɗo, tawi goto e sahabaɓe kanko ko ɓiɗɗo goto jiwo Allah hokki mo, oyni ene Nelaaɗo. Si tawi noon ko goto, Nelaaɗo maaki hay si tawi kadi ko goto o wonanoyte heedo e yiite jahannama. Musidɓe julɓe tedduɓe, hiɗen horude, hiɗen juulude, hiɗen hajjude, hiɗen zakkude, hiɗen ɗofti mawɓe, hiɗen ittude sadakaji, hiɗen moƴƴade, hiɗen jokkude endam. Ɗiɗo fof ko jaɓɓol ko Allah wi kon fiyo dandu e yiite o okka en aljanna. Jon noon pihun toso kun sama kala hun ɗo, kun a wattanta hakkille muɗum wonoye sabu ko heedo e ma yiite jahannama nge. Kono nu faalaɗa ɓuri ɗum ɗo, sabu ɗum ɗo pet. Kono hande jiwɓe ɓe wulliteke ha baba inni okkatalan ɗon, ɓe okkata ɓeɗo ko mamu, ɓeɗo ko pita, ɓeɗo ko laraba, ɗo ko telimile, ɓeɗo ko koya, ɓeɗo ko konakiri, ɓeɗo ko hamdallahi, ɓe ukkirta telen ɗon. Allah wallama hara hiɗa tippi e bindi, hara nafina tawa. Allah wallama ko salorɗa okkugol ko ɓay o mara diina. Allah wallama ko salirɗa okkugol ko ɓay o mara jikku moƴƴo. Sina ɗum hara ya lundike Nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam. Sa lundike ɓe non ko alda e dalil haray no hulɓini. Falyahdhari allazina yukhalifuna an amri. Yo rento dey hattirde e rentagol ɓellundotoɗe yamirore Nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam, hara ko alda wo e dalil. Musidɓe julɓe tedduɓe, wata a ronku faalanaɗo ma jiwa ma on, ronkamo jiwa ma on faala, ronkamo okkata jiwa ma on. Si yehi ha hewti hiɗa ne'i mo nedi l'islam, himo faami diina,
jikku ɓe ngure nden hino moƴƴi, nenejo on no andira jikku moƴƴo, babajo on no andira jikku moƴƴo, ɓiɗɗo ma sontata. O fuɗɗete torede, o fuɗɗe ƴamede hara mo mari duuɓi 15 ma hara hay hewtari. Dari neniraɓe meɗen buyi e maɓɓe, inna e min komi jombira ko duuɓi 14, ko duuɓi 13, ko duuɓi 15. Kon ɗum wanno ɗum na ngari woodi, na hara dambe, ko jikku on, husnul hulqi, jikku moƴƴo on. Si oɗo heɓike haray heɓike, si oɗo woopi haray fof mo boni. Joni noon musidɓe julɓe tedduɓe, yakka seede meɗen kala jarriboraɗo marɗo ɓiɗɗo jiwo goto, maɓe ɗiɗo, maɓe tato, na noon fere marɓe nayo jowo jeego, na noon marɓe jeego jeɗɗo jetto jeenayo. Karamokojo goto saudiyenjo o wi'i wo kanko esiraɓe makko gorko jombanɗomo jiwo makko hino ɓuranimo ɓiɗɗo makko gorko. Talibaɓe landiti maki karamoko en men famari ko mako ɗum. Ɓe inni esiraɓe an gorko jombanɗo lan jiwo an hino ɓurani lan ɓiɗɗo an gorko. Ɓe inni men famari, o filliti ko fi honnum. O inni wo kala jombanɗoma ɓiɗɗo ma jiwo, o waɗanima ko a wawata waɗande hoorema, ko jawdi ma wawatama waɗande, ko gandal ma wawatama waɗande. O waɗanima ko ɓiɗɗo ma gorko on wawatama waɗande. Ɓiɗɗo ma on ko jangi wo, ko labawo, ko darjini wo, ko foti wo, ko jalbi wo, ko rawni wo, a jombatamo. Koto makko miñam makko gorko on jombatamo. Kala arɗo ɗon ƴettanma on ɗon, dankanoyima on ɗon ko giɗo ma. Ko ɗum waɗi woosimi inni haray on ɗon no ɓuray lan oɗa, sabuna mi ɓiɗɗo an gorko on ko mari jawdi yo, jawdi ni wata wadde ɗum ɗon. Haray musidɓe julɓe tedduɓe, mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala kala jarriboraɓe ɓiɓɓe jiwɓe, yo Allah newnanɓe ɓe wawa newde ɓe needi l'islam, ɓe famina ɓe l'islam, ɓe resinaɓe, ɓe okkitiraɓe hara ko le wajihillah. Ko nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ko l'islamu valorise debbo, ko l'islamu jonniti debbo teddungal makko. Ndare ko honɗum Allah inni ka Qur'an, wa izal maw'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat. Arabuɓe ɓen aval l'islam ala ko majjuno, ala ko wonno criminel, kefeero, geddo. Allah ɓuri arabu ɓen aval l'islam arde. Ala ko jasuno e leñi ɗin fap ɓuri ko wiyete arab. Ko ɗum sayidna Umar ɓe inni kunna adilla qawmi, en laatinoke koye yimɓe jasuɓe, fa azzana Allahu bil islam, Allah teddiniri en sabu l'islam. Walaw ibtagayna al izza fi gayri l islam azallana Allah. Sen ɗaɓɓoyi teddungal nokkugo hara hina e nder l'islam, Allah jasinay fi meɗen. Kala faalaɗo teddungal, teddugol aduna, wura ko a tedduɗo, maya ko a tedduɗo, fa alayka bil islam, fa alayka bi kitabillah wa sunnata rasulihi sallallahu alayhi wa sallam. Jogito Qur'an, jogitoɗa sunna, a tedday. A laatti goɗɗo teddirta sinaka dina. Man kana yuridu l izza, kala laatiɗo no faala teddungal, fa innal izzata lillahi jamia. Foppo ko Allah jogi. Siko laamu ngo yowtoto tun hara lanni, kono duumingal ngal, tabitaygal ngal hara wona sabu intérêt, pelletke ka l'islam. Amma siko laamu jamma fo teddinirta fi wata sokoyɓe, siko jawdi kadi ɓe teddinirama fi yoɓe heɓu gokkun, ko lutti kon fo ko sabu. Siko général ma colonel fi wata sokoyɓe, amma sa teddiri l'islam. Musidɓe julɓe tedduɓe, ndaare battane Oustaz Chérif Diallo. Sabu l'islam adna Allah fo wulliɓe nde wotere, ko sabu on ɗum? Wallahi ko sabu l'islam. Karamokoɓe fo mbojji ɓe wulliɓe, fankiri kara han, woɓɓe ronki hay wawgol ƴettugol konngol. Ko l'islam waɗi ɗum. Ɗaɓɓen teddungal ka diina Allah, ñentinen sunna nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam, jogitoren deftere Allah nden bimbi e kiikiiɗe jemma e ñalorma. En tedday. Sen woopi ɗum, ala ka heɓiroyten teddungal. Yo Allah teddinir en sabu l'islam. Joni noon ɓe arabuɓe ɗo avan l'islam, si ɓe heɓenawma bobo jiwo, ɓe ƴetteno ɓe iramo, ɓe ubbamo hara himo wuuri, ɓe jesa ngeyka, ɓe ƴetta, ɓe junnitiramo hoore nden toon ɓe ombita. L'islam ari inni o way ɗum ɗo no harmi, kala waɗuɗo ɗum ɗo o yaha yiite jahannama. Woodi e sahabajo goto e sahabaɓe nelaaɗo sallallahu alaihi wasallam, waɗunoɗo ɗum ɗo ɓiɗɗo mum, o naati noon ka l'islam. Nyande o anditi ɗum ɗo wo,
o ƴetti ɓikkun kun taynene ɓikkun kun no yehi ka mawɓe mum ɓe o ƴetti ɓikkun kun o yehi ka ladde o jasi ngayka kan kun ɓikkun jiwum hino wallude mo jasugol si jaare ndin e ndoggu ngu woni ka waare ɓen makko o fittana mo jinkun ɓanto ndaara baaba ko honɗum wonɗa e wadde yurmen nden ara seeɗa kono noon nano o jasa kadi ko noon o jasiri jinkun anda ko honɗum no wallude ɓen mum jasugol fittangol ɓen mum nduggu e jaare ka waare mum o anda jaka ngangayka ɗon ko fi makko kanko jiwunko nde o ndaari jiwunku wo yurmen nden arta seeɗa kono wallahi musidɓe julɓe tedduɓe si yehi ha ɓernde goɗɗo sokama haray hulɓinike ko noon o jasi o ndaara ngayka kan o yilto o ndaara jiwunku o ndaara jiwunku o ndaara ngayka kan nde wotere tun o ƴetti jiwunku o junnitiri kun hoore nden ka nder ngayka o wombiti hikun wuuri ɓiɗɗo makko iwɗo e keeji makko wa isal maw'udatu su'ilat si boobu hoy ɓikkoy ubbanogoy koye hino wuuri koye landitoyike ma koye landitoyama bi ayi zambin qutilat ɓe na ene joomi amen ko honɗum men waɗuno ha mawɓe amen ɓen ubbi men iri men tawata meɗen wuuri ko landal mettoyngal jabagol ni enen ɗo kadi jama on no warirde ɓiɓɓe ɓen soit direct ou indirect kono na ɗum woni mawdu on hande kono noon bulokugol jiidota ko fes mi ronki ko wargol ɓiɓɓe woɗɗidirgol hakkunde ɓiɓɓe hino dagi kono innugol min ɓiɗɗo gorko goto e ɓiɗɗo debbo goto yoni lan ko wargol ɓiɓɓe sellaka l'islam karamo ko ɓen fof hino fotti yallo woɗɗidirgol hakkundeji maɓɓe no dagi amma non bulokugol few mi ronki hino harmi la taqtulu awladakum watan waru ɓiɓɓe mon ɓen khashyata imlaq kulol tampere e basal nahnu narzuqukum ko men woni arsikata on ko menen Allah woni ko arsikata on wa iyahum e kamɓe kadi a wawa arsikude ɓiɗɗo ma wawama arsikude Allah inni wa fis samai rizqukum kaka kammu woni arsike moɗon on wa matu adun e kala konko foda ɗon ko e juuɗe Allah woni wona e juuɗe ma kulli gadin rizqun min Allahi waridu inna rabban kafaka sayakfika fi gadin ma yakunu ta hulu basal ta hulu tampere on Allah joɗoma hanki hari ko alkamisa ittuɗa koƴe soƴƴiɗa hirtiɗa nyawdiɗa hoɗuɗa ɓorniɗa ko capable arsigol ma hande o arsika ma jango ɗon sikka Allah accitire ni ko tagi kon an hiɗa maapi fi ɓiɗɗo ma so ñamay hiɗa maapi fi ɓeygu ma si ñamay hiɗa maapi fi mawɓe ma si ñamay Allah kanko kadi o maapaki fi ko ñamminta tagefo makko gon kon hay hunde ala ko maapinta Allah tagata en o accitira en ni sudan nina ni la ko jiyaɓe makko Allah himo yurme jiyaɓe makko ɓen ɓuri ko nenejo yurmete o ɓiɗɗo makko iwɗo e reedu makko wa bi rabbil kaaba mi wondiri on taguɗo kammoli Allah no yurme en ɓuri ko nenejo yurminta ɓiɗɗo muɗum si tawi eske goɗɗo nenejo no ƴetta ɓiɗɗo muɗum bugo e nder yiite la ko nene watta ɗum ɗon ko ɓuri ɗum ɗon fo makko ngo Allah ini ma yafalu llahu bi adhabikum kon ɗum Allah watta lettugol ɗon in shakartun wa amantun si on gomɗini on yetti Allah ko fi honɗum Allah lettanta en hay e hunde si o naadi en fab yiite jahannama ɗum ɓeydatamo hay e hunde sina yeru ko mesalal ittata e maayo so ƴetti aljanna o hokki fab hay hunde ɗoyitatamo sina yeru ko mesalal ittata yeddude ko fi meɗen ko wonɗe yeddude koye hoore men fawi yo Allah waɗu en yettayɓe mo rewayɓe mo harana yeddayɓe mo mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala kala jarriboraɗo heɓuɗo ɓiɗɗo goto ma ɗiɗo ma tato
yo Allah arsi ko mo wawgol newgol ɓe ndeedi l'islam o ukkitira ɓe hara kay koye hoore laawol l'islam. Mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah okku en battane moƴƴo, yo Allah yaafo mawɓe meɗen ɓe, yo Allah arsuki en tuubuɓe kala en fop, kala ka o waawi wongol e hoore laalagal aduna ngal fop yo Allah kala nawnuɗo ma nawniraaɗo kala ka o woni e hoore aduna Allah on yo Allah sellin mo sellinanamo. Marɓe ɓen fop yo Allah on ɓeydan ɓe waɗa barki e muɗum, waɗa hijabu e jawdi maɓɓe. Kala ɓe jogaaki kadi yo Allah okkorɓe ko laaɓi ko ɗuuɗi ko dagi ko waɗa barki. Ɓe mawɓe mum faati ɓen yo Allah waɗu berde maɓɓe muɗum yo Allah ɓoyni duɓe o okka mo kadi barki maɓɓe. Kala waɗɗo mbuuɗu gooto ma mbuuɗi ɗiɗi fii nde juulirde meɗen no nde soodire, mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah yo jonnitiroymo ɗum ɗon hara ko yaroygol weendu kawsara, hara ko lumboygol sira, hara ko hoɗidoygol e nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam, hara ko jonnitiroyeede talkoro kuuɗe muɗum ka ñaamo ya rabbal alamin. Mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala o page meɗen Facebook laawol kisal yo Allah waɗu barki e makko, waɗa barki e waɗana ɓe ɗum ɗo ila yawmel qiyama. Karamo ko ɓen kesum e kiɗɗum e musidɓe men julɓe sakkitiɓe fatade fof yaafike ɓe si o ƴettiti ɓe. Enen kadi ɓe luttuɓe hoore gurda ɓay wona fellete fi tultay en anda ko honde tuma, en toriki Allah ñande o ƴettiti e wo yo Allah taw hara nden ñande ko laakara o woni ko moƴƴani en. Yo Allah accu en e hoore o aduna fodde o aduna no moƴƴani en. Ñande o ƴettito yo Allah taw hara o yaafike en so o ƴettiti en haray inchallahu en jango si tawi jon jango jaɓi jango bi isnillahi fi balɗe sappo aranɗe ɗen ka donkin ɗen non ɗe fuɗɗoto e alarba arowo ɗo le 22 mois de juillet 2020 ko nden ñande ɗe fuɗɗoto en yewta noon jango ɓural moƴƴereji ko woni e majje fi hooru golɗe sa hoori ko honɗum heɓata ko honɗum e honɗum hanude waɗugol e nder ɗe balɗe sappo ɗo hara ɗe perdirari en si Allah tawnare ka tawla o yaafi ken. Wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ko wonno ɗo ko musidɗo moɗon Abdallah Diallo Bruxelles ka page meɗen Facebook laawol kisal ka juulirde meɗen laake masjid Ibadur Rahman.